Lefatshe leno le kolota company ya motlakase ya Eskom ya Afrika Borwa 2.6 billion pula. Ha setlhopha sa Lefika Athletics se tshegetsa kgaisano ya mapelo a di-relays go e tokahatsa mo kgaolong ya Afrika. Motho etsho dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone ke bitswa Kgomatsego o tukile mme o ranolang ka puo ya diatake ke le bonye ba bitseng o ka thusa ha re tsena mo go tsone Tautona Advocate Duma Poko a re maharathata a hetha motakase a Morupule B a phuthame mo a sa tholeng a ntsha motakase jaaka go ne go solohetswe ha le kodisa banni ba le tlhakeng ka seemo sa motakase Tautona Boko o supile ha go thoka go hetha motakase go sama madirelo ka bontsi jaaka a metsi maharathata a Morupule B a agilweng ka madi a tshwarang 15 billion pula ka ngwaga wa tsabo 2010 ana solohetswe go hetha motakase wa bokete jwa 600 megawatts mme gaisi a kwa bereke sente puso jaanong e thulanya dithogo go bona gore go ka tweng ka seemo se jaaka re le ha di phuthame mo di sa heteng la haile sepe zero madi a tshetswe motlakase o tshwanetse o hetwe ka gore ke one o re tshegeditse di phutlhame go na le ngwaga di le 6 go sala go lemogile gore madirelo a ga age ga sentle ga se one ga ka ke a kgona go hetla motlakase ga bo go tira baakanya dingwaga jaanong di gorogile mo go 6 go ntse go a baakangwa le ha re leng teng go tshwere gape go a baakangwa go raya gore ga go hetlwe motlakase jaaka go tshwanetse ha re dira replacement ra ga e ntšha power station go a gore tsa go twe re dirile ka bonako 18 months go raya gore ha Morupule B e ntse jaaka e ntse re na le mathata a motlakase mme kana one motlakase o ke ona ngo kgarametsang one metsi gore a namele lehatshe go raya gore ra nna le mathata le ko metsing gape la bona dikgwetlo tse ba garona ha gongwe ha re sa ditse le rona re sa di le bolelele le tsa gore ke rona mathata kante mathata ha le re lwa le one a re gateletse rotlhe re sa le ho tona wa ditswamong le kgotetso me bogolo kene wendo a re lefatshe leno le kolota company ya motakase ya Afrika Borwa Eskom 2.6 billion pula a motakase o saleng o ntse o rekisetswa lefatshe leno tona kene wendo o tlhalositse se ko parlamenteng a tsibogela seemo se se thobaetsang sa motakase. As I have noted earlier, we've had significant challenges with the performance of Morupule B. And because of this, we've had to significantly import and rely on imports from South Africa. And the cost has increased quite significantly, first by 166% to 2 pula 26 thebe, and as of last week to 5 pula 55. And this has really caused a serious financial strain on BPC. This scenario will continue to prevail until the completion of Morupule B defects remediation project. And we have, though, engaged South Africa, the Ministry of Electricity, to renegotiate the agreement on power supply. And I'll touch on this a little bit later. Where we stand, the situation has been exacerbated by the non-cost reflective tariffs which have not been adjusted in the last 3 years. It should be noted that BPC's tariffs are currently 1 pula 27 thebe per kilowatt hour and are significantly low compared to neighboring countries such as South Africa and Namibia, whose tariffs are currently at 2 pula 78 thebe per kilowatt hour and 2 pula 6 thebe per kilowatt hour, respectively. Between the financial year of 2020-2021
2024-2025 tariff adjustments were only granted twice, meaning that there was no revenue growth. Re sa le ho puso e ikaelela go sekaseka tiriso ya maranyane a ka thusang ba sepodisi go ela thoko metsamao ya batho ba ba leteletseng tsheko ba le kwa ntle. Se se tlhalositswe ke Tautona Boko a ka ya ha seo e tana tsamaiso e puso e ka e dirisang go tsibogela matshwenyego a setšhaba ka babelaelwa pao go sa gatakiwe ditshwanelo tsa bone. Tautona o buile se ko phuthegong ya kgotla kwa takatokwane maapane Monica Setshwaela. Mongwe o ne a tla ka mogopolo a re bone ba ba hiwang beili gore re kgone gore re ba sale morago le ha ba e hiwe go na le lesekanyana le lengwe le motho a kgona go le tsenngwa mo lenyenyane mo enkeleng le mapodisi ba ka kgonang go nna ba bona gore o ko kae ha ba go beetse gore o sekwa wa tswa ka motse wa takatokwane hela ha o ka re wa tlola le tabo le romela signal ko mapodising le bo le tlhalosa gore o ha kae exact nako tsotlhe ba na le exact location gore o ko kae o ko ntle mme ba go monitor boranyane bo ka re thusa gongwe ratisa o pe yo belaelwang gore a amogele gore ha re mo habeile aba tsengwa leseka le tele kgone gore bolela e tsere ha ka re o hapogela gore re le o se kwa go merakeng ya gore ha leseka le re o bona la ya ko jaanong mapodisi bo ba go tsago o tudile melawana ya gago ho jaanong go busetsa go kgolegelo a ke re ko wena o ikopetse o no beiwe go ntle go na le dithulaganyo tse re ka di lekang tsa go baakanya diemo tse gone go himela ditshwanelo mme re bo re thomamisa gore ga ba dire melato gape ba ntse ba le mo beili. Mothusa Tautona Renda Bagaolathe o tlhaloseditse Palamente ha puso e adimile madi a kanang ka 3 billion pula go thusa mo ditsamaisong tsa puso. Re Gaolathe a re se se go ethilwe ke go bo lephata la madi le thaelelwa ke madi. The Ministry of Finance has been compelled to explore alternative financing options to urgently bridge this gap and ensure continued delivery of essential public services. Mr. Speaker, the Ministry of Finance approached Botswana Public Officers Pension Fund for a possible loan facility to support financing of the government budget. Following constructive negotiations, BPOF agreed to extend a loan to government under the following terms and conditions. The loan amount 3 billion pula. The loan tenure 7-year maturity, inclusive of a 2-year grace period, which will provide reprieve on debt service obligations as government builds towards improving its liquidity position. Arentse re a letsone molaodi wa kgaolo ya bokone bophirima re Thabang wa Loka a re o tshwentswe ke koketsego ya dipalo tsa dikgang tsa kgokgontsho ya bong mo kgaolong ya Nghabe. Ka jalo na go etha makgota segolo jang a ituso bodutu a kgona go kgobokanya batho ka dipalo tse di go godimo go thusa go anamisa molaetsa ka maiteko a go hedisa kgokgontsho ya bong. O na bua se morago ga gore mokgatlho wa Moremogolo Social Club o ipheletsatsi go buisana ka dikgang tsa kgokgontsho ya bong. A ruta pego ka Maretha Kaisara. Morago ga go lemoga fa dikgang tsa kgokgontsho ya bong di golela pele mo kgaolong ya Nghabe, sethopha sa kgwele ya dinao sa Moremogolo se ne sa ta ka moono wa go tshegetsa letsatsi la tontsho kgokgontsho ya bong. Selo se ba ikaelelang go se dira ngwaga le ngwaga go ta go buisana ka ditharabololo tsa dikgang tse. Molaodi wa kgaolo wa gotse maiteko a tlhalosa fa tota kgang ya kgokgontsho ya bong e tshwanetse go lwantshiwa. Tsatsi la gompieno le supa fa motho wa mangwe o ikemiseditse go nna le kagiso, tekatekano le toto ya mongwe le mongwe.
a re neng tšhaba e reng go ntse go lekane mo dikganyeng tsa go kgontsho ya bong mmogo re kaga tšhaba e tshwaraganeng. Together we can build a safer and more inclusive society. Tota ya la maikelo ke gone gore ngwagao re tla be re bereka tiro e hela GBV go itlhelelo ko helang teng is one of the strategic objectives tsa rona re le moremogolo. Dipatisiso di supa fa dikgang tsa go kgontsho ya bong di oketsega ngwaga le ngwaga. Dipatisiso tse di dirilweng ka 2012 go ne ga ithelwa e le gore ga o tsaya gongwe bomme ba le 10 wa go ithela e le gore ba le 7 ba supa gore ba kile ba itemogela go kgontsho ya bong, mme ga o tsaya borre ba le 10 ba le 4 ba bone wa go ithela e le gore le bone ba re ba kile ba dira kgokgontso ya bong mo bong jo bongwe, mme mo baneng ba le 10 a le mongwe hela o kile a itemogela kgokgontso ya tlhakanelo dikobo. Ka 2023 re nnile le dipolano tse 6 mo kgaolong ya rona. 2024 tsa gola to 10 ke ratse e leng gore mo go tsone ke GBV mo dikganyeng tse ba tswa sethabelo ba tsone e ne e le bomme. Go na le ngwana wa 4 years o neng a bolawa ke rrago mo maung. Setšhaba se rotloeditswe go emisa go bipa dikgang tsa go kgontsho segolobogolo bomme le bana. Go kaiwa fa kgang ya go kgontsho e ka fengwa fela fa setšhaba se ka dirisana mmogo le ba molao go e lwantsha. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. Motho re leboga go bontsi o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Banana ba kgothaditswe go ithuta ka ditsamaiso tsa kgwebo gore ba tle ba nne le kitso ya go itshimololela dikgwebo tse di ka kgonang go itshwarelela. Se se builwe ke Apostle Dr. Kabelo Barnabas ko bokopanong jwa ntlha jwa go ithuta ka kgwebo jo bo neng bo rulagantswe ke kereke ya Royal City International Ministries kwa Phalape. Go itsone Sakeng ka dintlha. E re ka lefelo la kereke le kwa go rutiwang ka lefoko la modimo go heta dithuto tsotlhe tse dingwe bagolwane ba kereke Royal City International Ministries ba ne ba bona go tshwanela go simolodisa dithuto tsa kgwebo mo badumeding. Se ke ka go bo ba tlhalosa fa ba lemogile fa bontsi bo sa diriseng temo go tsa kgwebo ntate Nyatlhaelo wa dithuto tsa tsamaiso ya dikgwebo. The objective is to empower firstly the youth who have not gotten into business yet, to raise business leaders, business people who are first. Kelelo ithutungso ene le go tlhatlhella bana ba mo dikgwebong le ba ba iseng ba tsene mo dikgwebong le go kgothatsa ba ba setseng ba le mo dikgwebong gore ba godise dikgwebo tsa bone. Ene gape le go tla go amogana megopolo jaaka re ne re laleditse bangwe ba banana ba ba setseng ba le mo dikgwebong. Invited people who are in business and leadership. They impart knowledge, they share ideas on how to grow their enterprises. The way that we think about ourselves. So I believe this forum. Ka tsela re akanyang ka yone ke tsa gore phuthego e tla re thusa gore re ithute go tswa mo go ba bang. Things or ideas that we've kept in our minds, that have got in somewhat limited us to achieving the greatness. Bangwe ba go ba mo mehameng e farologaneng ba monogae ba kgothaditse banana go tshwara ka thata mo dikgwebong tsa bone. Ke rotloetsa banana especially ba ba graduateang gore it's saturated out there. We need to create our own employment. Ke rotloetsa banana ba sa tswang go aloga go dikolong tsa ithutelo ditiro gore go thata mo lehatsheng. Ka jalo ba tshwanetse go itshimololela dikgwebo tsa bone ba tle ba kgone go thapa banana ba bangwe. And then execute o hire ba bangwe. The most important thing also is to define your market. Whom are you speaking to? Whom are you talking to? So sometimes it's very important. Selo sa botlhokwa se o tshwanetseng go se itse ke batho ba yang go ba rekisetsa le gore batho bao ka ba fitlhela kae. Your market research and stuff. You should also consider where you cultivate the market. Because sometimes people don't know what you don't know what you're going to give them until when you give them that thing. Boeteledipele jwa kereke ba re ba tla tswelela ba tshwara ithutong sa mofuta wa gabedi mo ngwageng. Go itsone Sakeng, Botswana Television, Phalape.
Re sa le ho dikolo tse di tsamaisiwang ke dikereke di na le seabe se segolo mo go goleng ga bana ebile di baga go nna bagolo ba ba nang le boikarabelo. Se se builwe ke mopalamente wa Francistown East re tiro ya one ntsima ha le ko moletong wa go ipelela maduo a IGCSE kwa East Gate Academy kwa Francistown Busheng. Ke le bonye di lekala ke ka pego. Mo nakong e go itemogelwang diphetogo ka fa setšhaba se tshelang ka teng segolo jang ditsamaiso tse di amanang le setho le boitshwaro jwa bana Tona Re Ntsima o tlhalositse fa go tshwanetse ga sekwa-sekwa go dirisa dithuto tsa sekeresete go bopa boitshwaro jo bo lolameng mo baneng. I wish to recognize with gratitude the Seventh-day Adventist Church for establishing a school of this nature. This is not only a notable contribution to the development of national human capital of this country. Ke rata go lemoga kereke ya Seventh-day Adventist gore ebe ba thamile sekolo sa mofuta o. Se ga sena go nna le seabe fela mo kgolong ya setšhaba mme gape se tla thusa go batlalatsa lefoko la Modimo. Go a itumedisa go lemoga gore sekolo se se godisa batho ba ba tla ikgaphang mo boitsholong jo bo sa lolamang. Individuals who will avoid immoral behaviors. Maduo a IGCSE a ngwaga wa 2024 a supa fa sekolo se dirile botoka ka 97.8% go tswa go 94.6% wa 2023. Sa le ka ngwaga wa 2006 sekolo se sentse se dira bontle. One of the awards that we are proud of is to be the top in the world in agriculture. The whole world. Top in the country for religious studies for over 2 years getting that title. Top in the country for SETSWANA. Top in the country for double sciences, over 3 years, just getting that title over and over again. Barutabana le badiri ba sekolo se ba kgoletse go dira ka natla mo thutong ya bana. Ke di bonye le kalake BTV News, Francistown. Motho a re thodumeletsa mahatshe a sele ka ko Nigeria le kalana la thibelo malwetse gone ka ko le thausitse ha batho ba le lekgolo le lesome le boroba bongwe ba bolailwe ke bolwetse jwa lasa ha sa le bosimologa ngwaga ono o simologa mathalosa ha go amegile batho ba heta dikete tse 3 mo dikgaolong di le 30. Bolwetse jo bo ithala hela ko Nigeria me bo anamisiwa thata ka dijo kgotsa dilwana tse di kgotetsweng ke mothapo kgotsa mante a dipeba le kalana le rometse dithopa tsa lone go tsibogela bolwetse jo ka bonako kwa dikgaolong di le 10 me ba kopile puso le makalana a ikemetseng go thusa mo maitekong ao. Dikai tsa bolwetse jwa lasa ke go nna le dikai tsa letshoroma go ruruga ga mometso dithabi tsa mesiha go gothola go heroga sebete le thatso le letshololo. Motho re nama re di beile phegelwana gone go re tsolela jano le tsa metshameko le tumompatane a emesenta go dinela. Motho madume ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko mme re di simolola fela ka gore moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sports Association Gautsa Matthews ha re ba tsere tshwetso ya gore ba seka ba tlhola ba tshegetsa kgaisano ya borataro ya Durban Motor Swimming School Gators Gala ntateng ya gore UB Pool e boetse mo seemong se se siameng morago ga go sengwa ke dipula Tsepokehimile o tla ka dintlha. Dipula tsa bošeng tse neng sa tlogela selelo sa khurong ya meno mo lefatsheng leno ka bophara di ne tsa baka tshenyo eo gape le mo mafelong mangwe a metshameko lengwe la one e le UB Swimming Pool e dirisiwang thata ke ditlhopha tsa go thuma go tshegetsa dikgaisano tsa tsone ka mefuta ka ebile e dirisa gore bathumi ba iphatlele phatla go dikgaisanong tsa mafatshe. Ntateng ya seemo seo dikgaisano di le mmalwa tse neng di solofetse go tshwarela koo di retetse. The DMSS Gators Gala, that's a gala that is organized by one of our clubs that are affiliated to us. DMSS Gators. So they've decided to cancel the gala. And the reason for the cancel... Kgaisano ya DMSS Gators Gala ke ngwe tse di tshegediwang ke ditlhopha tsa rona
mme ba tsere tshwetso gore ba seke ba tshola ba itshegetsa ka mabaka gore UB swimming pool e lengwe ya mabala a tlhotlhwa mono gae e senyegile mme e santse e bankangwe. So when you want to have an event, the UB is the best place. And currently the pool is not in use because it's undergoing some maintenance. Matthews a re ba solofela gore seemo sa UB swimming pool se tokafale jaaka e lengwe ya mabala a ba beile mo go one go tshegetsa dikgaisano tsa maemo a kwa godimo. I mean, to be honest, we've just been we were looking forward to having the DMSS Gators Gala, and that was going to be... Re ne re emetse go tshegetsa kgaisano ya DMSS Gators Gala go bona gore swimming pool e malalalaotswe go ka tshwara dikgaisano. Jaanong ka go padile re ipaakanyetsa paka e tla simolola mo ngwaga ka kgwedi ya Lwetse. By the time we start the season in September. Ntateng ya seemo se se kwa UB swimming pool go setse go retetse dikgaisano di le pedi ya Darryl Morton School of Swimming DMSS Gators Gala ga mmogo le ya BOSUPA ga go lebege tla tshegediwa. Kgaisano ya bofelo go tshwarela go UB swimming pool e nnile ka kgwedi ya Ferikgong e le 25 e neng e rulagantswe ke setlhopha sa go thuma sa Propellers. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Lefika Athletics Club se itemogetse fa mafatshe a Afrika a santse a sa dire sentle mo mabelong a dirile ke ka mo ba gwetlhegileng go tshegetsa kgaisano ya tsa Lefika International Relay se tse di neng di tshegeditswe ko toropong ya Francistown kwa lebaleng la Obed Itani Chilume Stadium ka mafelo a beke. Karabo Sebele o na le go. Moeteledipele wa Lefika Tharimo Getsi o supile fa mabelo a tatisa botsalano jwa mafatshe a Afrika. A re gape a tla thusa batabogi go amogana dikitso le go ithokoletsa dikgaisano tse di ba emeng pele le gone go ipatlela phatla kwa kgaisanong ya China World Relays. Re kopanya mahatsa a borwa ba Afrika gore re kgone go godisa mabelo mo borwa ba Afrika. Ka re go lemosegile gore go na le region tse pedi mo Afrika tse le re dira sentle e leng Eastern Africa le Southern Africa. So the idea is re bona gore mahatsa a rona a excela gore re kgone go metša mahatsa a Europa, and mo Africa e la sentle gore the world e tla be ira sentle. So ke neelano, so ke sona so se le gore re itebagantse le sona gape to make sure that go na le teamwork e prevail amongst our clubs, amongst our region, gore go na le neelano hela e tseneletseng. Ba mari ke gore re batla di relay tsa rona le tsone di ka qualify. Gompieno re itse gore ke ya 4x4 hela e leng gore e qualify ke 4x4 le mixed relay. Ya banna ya 4x1 intsi sutella go mara we kana re weekend wena re ithela ile khakala. Ine marobane le number 29 ya ka ke bua ke number 31 mme kana go ba tua 32 teams ya no go ne mo re le ka gore le bomme ya ka go bana bomme ba rona re dumela gore ga ba ke ba kgaremeletsa ga thata to over 40 gore at least le bone gongwe ba ka qualify. Maikalo ne ile gore e re ya go China go jong e be re tsamaya ka di relay di le mmalwa. Kgaisano e ne ya akaretsa mabelo a mmalwa mo lebelong la bomme la 4x1. Setlhopha sa setšhaba ke sone se se duleng ka tse di tsididi mo nakong ya 45.30 seconds ba salwa morago ke Lefika Athletics Club ka nako ya 50 seconds. Fa mo letlhakoreng la borre setlhopha sa setšhaba se fentse ba gatisa nako ya 40.47 seconds fa sa Zimbabwe se dule mo maemong a bobedi ka nako ya 40.50 seconds. Tata ke lebile diemo tse neng re le mo go tsone re le sone setlhopha jaana ke tsa ke re dirile sentle hela thata le ha nako e se yone e neng re sologetse kana 4x1 ke lebelo le leng gore le technical, so le batla a lot of practice. So ka nako e re tabogileng mme re ise re nne lone ikatiso e ntseng jalo ke nako e leng gore ya nametsa e supa gore ha re ka nna mo lehelong le lengwe hela ra ikatisa re le mmogo re ka e diga le phatla re ka iponela. Mo mabilong a malele setlhopha sa Eswatini sa borre se fentse lebelo la 4x8 mo nakong ya 7 minutes 58 seconds fa la bomme le lone le ikgapetswe ke Eswatini ka nako ya 8 minutes 31 seconds. It was a good race, whereby
go manage. E ne e le lebelo le le kgatlhisang, re lekile ka bojotlhe go dira sentle, ntswa seemo sa bosa se ne se re beile ka fa mosing. So, but we tried our best. Ba lekgotla la Botswana Athletics Association ba tla tswelela ka go tshwaragana le ditlhopha go tokafatsa mabelo le gone go ipaakanyetsa go tshegetsa dikgaisano tsa World Relays ka ngwaga wa 2026. Karabo Sebili, BTV Sport, Francistown. Wetso a re di be go utlwa gone fa ya re go di wetsa re jalo re between time, and in the meantime please take and stay with the news channel. Re le koporasi ne ra bona go le matshwanedi gore re tsenye maranyane one a masha a smart prepaid meters. Re huduka ga gore ne ra tlwaetse a re a bitsang re ke di conventional postpaid meters. Se ne se ra gore o ne re go tsenyetsa metera bo nwa metsi e be ra kgwedi hela be re